Danas mi u stvari nije bila namjera uopće da snimam ovaj video 26.3., znači četvrtak popodne, zapravo jer sam jutros već snimio jedan drugi video u kome se vozim gradom i trudim se da poštujem sve moguće zakone, kao neki izazov, da vozim po pravilima. Međutim, htio sam da snimim malo ove kiše, međutim, haos koji je nastao u gradu, danas popodne, jednostavno, kad sam počeo snimati, da više nisam želio da ugasim kameru, jer sam htio da vam pokažem, ako niste eventualno iz Sarajeva ili eventualno niste bili na ulicama, kako to izgleda. I kako izgleda biciklistička staza, pogledajte ovo. Ovo je biciklistička staza. Ovi svi auti su na biciklističkoj stazi. Evo, ovo je zapravo Sarajevo i odnos Sarajeva prema biciklizmu i biciklistima. Najčešće. Pa idemo da malo vidimo kako je stanje. Pogledajte, znači, ovdje se već da naslutiti kakva je situacija u gradu. Znači, već se da naslutiti šta je to što je malo dole dalje. Ako ste gledali video prije par dana koji je isto tako snimljen po kiši, ja sam i tad na ovom momentu rekao, da već po ovome ovdje možemo naslutiti šta se dešava u nastavku ove vožnje i zaista ovdje kad jednostavno već se odavde vide kolone koje su prema donjem dijelu grada i evo vidite, ovdje već počinju te gužve i kolone dole prema recimo Grbavici i Haslovu i tako dalje. Znači, kiša je i neki dan isto se komentarisao kad je kiša, to znači kolaps. Ne znam tačno iz kojeg razloga, jer u redu kiša, kažem, ako ćete voziti po otvorenoj cesti, usporit ćete malo, ali po gradu svakako voziti, trebalo bi se da vozite maksimalno 60 na sat, jel? Tako da kiša baš i ne trebala biti neki problem. Naravno, vidite i sami šta se dešava, onda teško je proći, tako dalje, jer je zaista problematično. Portali su cijeli dan puni tekstova o kolapsu, o vanrednoj situaciji, odnosno ne cijeli dan, jutro je bilo jako lijepo, to ste mogli vidjeti ako ste pogledali učerašnji video od jutra, znači video koji je snimljen 26.3. ujutro, međutim, evo, video koji je snimljen 26.3. popodne, potpuno druga slika, ujutro je bilo jako lijepo i sunčano, popodne znalo se, najavljena je promjena, najavljene su padavine, kiša, pa potom snijeg na planinama, odnosno tamo u zapadnom kraju BiH, već je uveliko snijeg i najavljene su prilično velike padavine. Ja sam u ovim situacijama, evo vidite ovdje zaista, iako pada kiša, hladno mi je, ostavio sam GoPro upaljen. Jednostavno, znam da je vodno nepropustan, bar bi trebao biti, i da mu neće ništa posebno biti. Jedini je sad problem ovdje što ja kabanicu ne mogu da prebacim, vidite malo moju plavu kabanicu, ne mogu kabanicu da prebacim preko kamere, što bi meni bilo bolje jer bih onda manje bih kisnuo. Tako da ruke su trenutno pokrivene, kamera je otkrivena i jednostavno snima kuda idem. Ovdje sam polako primičem mostu, znači koji zove su Ade i Lolge ili Vrbanja po starom, i ovdje sada naravno očekujem da je haos i znam tačno šta očekujem u nastavku. Ja sam neki dan vozio isto po kiši ovuda i bio sam nevjerovatno iznenađen situacijom koju sam zatekao na Wilsonovom. To je možda jedan jedini put da je tako pozitivna situacija bila na Wilsonovu. Međutim, već danas je potpuno radikalno, znači drugačija stvar, već danas možemo da vidimo ono što je najčešće zapravo slučaj, ono prošli put što je bilo izuzetak. Ostavit ću vas još malo uz neizvjesnost, imam taj video pa ću ga staviti ovdje, čisto da vidimo šta je bilo i šta je danas. Naravno ovdje je uvijek problem sa ovim prelazom ovdje, semafora, ali danas, evo vidite i sami. Jutro sam pričao o poštivanjima saobraćajnih propisa za bicikliste, ja sam jutro vozio tako da poštujem propise. Saobraćajni propis kaže da autom ili bilo kako ne smiješ ulaziti u raskrsnicu ako ne možeš da je prođeš. Konkretno ovi auti uopšte ovdje nisu trebali biti, znači oni su trebali stati na semaforu prije ulaska u raskrsnicu jer ne mogu da prođu kroz raskrsnicu, ne bi smjeli da prođu kroz raskrsnicu, odnosno da ulazi u raskrsnicu ako ne mogu da prođu u raskrsnicu. Znači, ali to naravno u Sarajevu da niko ne poštuje. To je pravilo koje je tokom godina potpuno zaboravljeno, jer ovdje jednostavno ako ti ne uđeš u raskrsnicu, neko drugi će ući ispred tebe. Tako da ovdje jednostavno gledate da iz te situacije uradite, izvučite što možete i da nekako da ne stradate. I sada ovdje već možete da vidite šta se dešava. Ja ću vam prvo pokazati video od prije nekoliko dana kad isto kiša padala, a potom ću vas vratiti na ovaj video, samo da vidite kakva je situacija. Pogledajte od prije nekoliko dana. Ja nisam mogao da vjerujem sopstvenim očima. Svi auti su u traci u saobraćajnoj traci koja je namijenjena za aute, biciklistička staza je slobodna. I to ne na kratkom dijelu, nego biciklistička staza slobodna, jednim dugim dijelom, odnosno cijela, ja nisam vidio ni jedno auto da je ovdje ušlo u biciklističku stazu.
potpuno nerealna situacija za Sarajevo. Znači ja nisam mogao da se načudim jednostavno da je ovo ovako. Međutim, danas već vidimo ono što se stalno dešava. Pogledajte ovo. Ovo je biciklistička staza. Ja ću ipak krenuti ovdje jer se nadam da ću proći malo između njih. Međutim, evo vidite, poneko malo ostavio prostora. Međutim, oni su toliko gusto napakovani da ja ovdje nigdje ne mogu sada, vidite ovoga ovdje. Ja nigdje ne mogu ovdje sada da recimo prođem desno od njega, što sam znao prije napraviti, jer ne mogu se poslije vratiti za njega nazad. Pogledajte ovo, vidite. Znači, kako objasniti ovo? Može se objasniti, a vidjet ćete ubrzo iza ovoga kako objasniti. Znači, evo vidite, šta ja sada ovdje radim? Kako bi neko koji je u autu reagovao da ja biciklom ovako stojim u njegovoj saobraćajnoj traci i da on mene mora da zaobilazi ili ne daj Bože da ne može uopšte da prođe od mene. Pa znači to bi bio haos, to bi bio biciklista i ovakav i onakav. Vidite, oni su sad ovdje već stoje kako treba. Vidite, auti su već sada u svojoj traci, to je ok, hvala, međutim ja sad ovdje ne mogu vratiti nazad u svoju traku i vozim troktor, na sreće pa nema pješaka. I naravno ja ću sad iskoristiti priliku ovdje kod mosta imam ponovo silazak, znači na biciklističku stazu, vratit ću ponovo na biciklističku stazu. Međutim, vidite koliki je haos, pogledajte kolike su gužve. Nevjerovatne gužve, znači čovjek se u ovakvim situacijama zapita odakle svi ovi auti. Odakle svi ovi auti u momentu kad je benzin 2 marke 80 litar, kad je dizel, nemam pojma, 3,5, ne znam koliko je. Znam da je puno skuplji od supera benzina. Znači, pogledajte količinu auta na cestu. I, znači, ja sad ovdje već u daljini nazirem nešto što očekujem. A to je neko ko koristi ovu situaciju, što ovi ljudi nisu na biciklističkoj stazi, neko ko će to da iskoristi da tuda pretekne sve ove ljudi. Sad ćemo to da vidimo, jer ja sam iz daljine već vidio farove i uopće neću da se maknem, jer ja sam na biciklističkoj stazi. Znači, lijevo od mene, ko što možete vidjeti, je jako mokro, ja ako budem išao tuda, znači, pogledajte ovo, znači, cijela kolona, doslovno, čovjek ide biciklističkom stazom, obilazi cijelu kolonu. I evo me, sada ništa, ok, sad je sve u redu, znači, ljudi su u svojoj traci, hvala im lijepa što su u svojoj traci, hvala im lijepa što nisu na biciklističkoj traci, iako jasno je da u ovom momentu, zbog vremena kako je, ovdje neće biti biciklista ni trotineta, ali staza je iscrtana. Staza je iscrtana, znači ja sam tamo gdje trebam biti i to je to, mislim, ja nisam na pogrešnom mjestu. Ovdje je poprilično hladno, ja sad u ovom momentu već se da vidi iz usta jer je hladno, mislim, dosta je zahladilo odnosno na jutro je bilo prelijepo i ovdje, znači, jednostavno polako ova kiša prerasta u snijeg. Grad je doslovno pod kolapsom, znači kolabirao je, saobraćaj je kolabirao danas negdje oko 4 sata, 3-4 sata pa nadalje. I vidite, za bicikl zapravo nema nekih problema, najveći problem koji imam prave auti, razumijete, koji zapravo ne bi trebalo da mi prave problem, jer ne bi trebalo uopće da se nalaze tamo gdje sam ja, na biciklističkoj stazi. Tako da eto, grad koji daje dosta para, znači Sarajevo daje svake godine pare da ljudi kupe bicikle, poprave bicikle i to kao mi se zalažemo za mobilnost, za zeleni transport, kao ovo, za održivi transport, razumijete, kao vozite biciklo, to je cool, to je super. Izvinite, grade, kantone, kuda da vozimo bicikl? Jel po ovakvom Sonovo šetalištu, po ovakvim stazama da vozimo bicikl? Jer očekujete da ćete tu vidjeti porodice s djecom? Jer očekujete da ćete tu vidjeti, ne znam, bilo koga? Pogledajte. Kuda zapravo da vozimo bicikl i vi dajete te pare kao da nešto, kao vi ste kao moderni, jel? Kao podržavate, kao zdrav način prevoza, kao da se ne zagađuje, to podržavate. Hajde malo konkretno podržite stvari, tako što ćete riješiti ove probleme. Ja sam poslao prije poprilike malo manje od godinu dana upravo ovaj video, ne mislim ovaj, nego ovakav isti video koji ovo pokazuje, što i ovaj video pokazuje. Poslao sam MUP-u, poslao sam Ministarstvu saobraćaja kantona Sarajevo, još je neka adresa bila, ne znam koja, znači niko se uopće nije javio. I to vam zapravo pokazuje šta zapravo grad i vlast zaista misli. To misli. A ovo što možda dijele pare u nekog papelju kupi bicikl, to je samo šminka i laž. Hvala vam lijepa na pažnju.